Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Laura. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti asawa. Awagan ta itinagan a Rashid. Adda may nga anak mi. Iso ni Alice. Uray no marigrigat kami laeng, ikarkarigatan mi apagadalen ni Alice. Kanayon kami amang ibaga iti kwarta kadag iti kabsat ni lakay ko. Ngem saan da kami apautangan. Iso adakkel apagyamanak, tanam amok ni Alan at imulong kada kami. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Laura. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, anak. Nanang, kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Gangay. Amang ano, da ka sa pulam dita. Nanang, kasapulak ti kwarta. Awan pa'y pagbayad ko iti balance ko. Sa anak ang maka-exam no jak pa'y nakabayad. Kasta ka di anak. Sige, tapadasag ti umutang ka ni Antim Amarta. Mano ayat ti masapul mo anak? 10,000 nanang. Ha? Sige anak, taikarigatak ti umutang. Sige nga rod nanang. Bye. Bye anak. Sino ti mawag bakit? Ti anak talakay. Masapol na kano ti pagbayad na iti tuition fee na. Naibayad ko pa yan iti abang ginabat-bati a kwarta tayo. Adda na bati, ngam kurang. Kasaok tulat ta ni Manang Marta. Amang ano adda maipabulod na. Laura, anya ti aramidam ditoy, katrabiin. Manang, mabalin ka diti bumulod ti kwarta ken ka. Masapol nga ni Alice ti pagbayad na iti tuition na. Saan nyo matgayam akabailan apagadalan ti anak yo? Apay ngamin ayan no pagtrabahuan nyo latta di tagardin nyo. Iti kasta, adamot maitulong na. Manang, nasa isaya at mutlaan no makaturpos ni Alice. Awan ti kwartak. Nangikabkabilan nyo iti bayad tinateng yo. Saan ka di akailaklako yo laeng itinateng? Pinagbayad may iti abang manang. Kat kurangan apagbayad na tinabati. So kataktumot laang inton makaani kami manan manang. Ay, kaanon tupay? No imbagak nga awan kwarta. Awan! Lakay! Lukatam tiri daw! Adda kagaya man, bakit? Adda ka di impabulon ni Manang Marta ken ka? Awan nga rod. Inong tanak pa'y kit di Amang ano pautangan na ka no si Katimapan. Mano ka diti kasapulan ni Alice, bakit? 10,000. Dakkel pa'y gayam agatad, bakit? Pangalaan ta nga iti kasta kadakkel agatad. Ag extra aklatan iti parlor ni Alan. Isupay, no ada maurnong ko. Pasensya kan, bakit? No saan ko amaitid amin ti kasapulan ti anak ta. Pag tinulungan ta daytoy lakay, ikarigatan ta pagturpusan ti anak ta. Oy, Mars! Anya ti aramidam dito shop ko? Mars, ngamin. Amo ka di ka sa pulam, kwarta. Uwan nga ron. Mabalin ka dito umutang kan ka. Bayadak to inton mailako mi dagiti mula mi anatang. Mano aya ti ka sa pulam? 8,000, Mars. Ay na, nagdakal mo't gayam. Para iti tuition ni Alice. O sige, ikang ka. Basta para iti panagadal ti anak mo ha. Oray saan mo nabayadan, Mars? Ha? Tulong kulatan. Basta tumulong ka dito beauty shop ko ha. Ay, naagyaman ak unay, Mars. Oray no saan ka akapkapin ano. Tultulungan naklata. Lakay. Nakaragrag sa kamat, bakit? Pasensya ka na, bakit?
Impadas ko tinapan nagbulod ka ni Manang Marta. Bayamon day jay. Ada na utang ko apagbayad. Ha? Asin no tinagutangam, bakit? Ni Alan, taygayam ko abakla. Ada parlor na. Iso nga ado ti kwarta na. Awagam nga rodin ti anak ta, bakit? Ipagkaamom nga ada nabulod mo. Amangan mo't no iso ti problemaaan na. Sige nga Rod, awagak ti anak ta. Kat, adamot la nagutangam, Laura? Adamat Manang Marta. Apay ngamin apagadalan nyo palaang ni Alice. Nakitak tayo ladawan na nga in-post na iti Facebook. Ladawan da nga agbabarkada. Jaming matgayam ti aramidon da. Anya? Ayan ni Rashid. Kayat ko ang makasarita ti kabsat ko, maipapan iti da ito'y abanag. Ada di tao nagmanang. Sige, sumrakalatan. Sige, Anyang atamanan ti ibaga ni Manang Marta iti asawak. Tinasayaat. Umunagakmat. Tapno mangag kunoan niya ti pagsaritaan da. Agkape ka pa'y, Manang. Anya ka diti bagam. Rashid, kita da ito'y aladawan. Kasla balay mo ti babarkada ni Alice da ito'y. Adda kadwada alalaki. Sino tinangisin ti dayta, Manang? Inalak iti Facebook ni Alice. Manang, amangan mo to da project na inaramid da. Ladawan laang dayta. Agtal na ka dita, Laura. Saan mo akonsintyan ti madi nga aramid ti anak mo? Nanang, adakon. Ay nasayata da kan anak ko. Ala, sumrak ka. Ni tatang, nanang. Napanagmula tinateng. Sumangpat to inton madamdama. Tinasayaat. Agtugaw ka tag merienda ka pay. Dakkel ti nagbaliwan to'y balay tayo, ananang. Simentado matan ti CR kan ti bathroom tayo. Wan, ni tatang mo tinang simpa kadagita anak. Ay, ni Auntie Marta ngay, nanang. Kumusta matan? Nagdakkelan di balay da Talaga abimak nangan ni Auntie. Wan anak ko, pudnot ako nam. Ada pa yung lugat na. Inton makaturpusa kat adanton trabaho. Agpaarami dakmet itikas jay kadakkel abalay para kada tayo, nanang. Nagbanglutalot-luton niyo, bakit? Ni, adda kagayaw man tatang. Alaing kaagsukatan lakay, tamangan tayon. Nanang, apay akas laki mo tong ni tatang. Nagagat nga minunay ni tatang mo. Kat no kanayon nga day jay talon. Kasta ka di, nanang. Wan, ala, urayon tangarod ni tatang mo. Tamangan tayon. Oh, nagawid ka matgayam, Alice. Wan, Auntie, agsubli akmat laang inton malam. Apay nga agsubli ka pay laeng? Isumat lang nga agpaspasyar ti aramidam. Di mo kit ditulungan dananang kantatang mo. Ni, sa anak mo't ngagpaspasyar, Auntie. Adda nakitak nga impost mo iti Facebook. Kakadwam dagiti barkadam. Auntie, adda inaramid mi a documentary iti. Day jila ang ti inaramid mi. Jay balay nga ayan mi kat balay jay classmate ko. Agrason ka pay laeng? No mairasonam dagiti naganak mo, saan kanyak? Spoiled ka nga minkat. Manang Marta, itay pa'y amang mangag ka. Apay akas tamo ti panagsasaom iti anak ko. Sana gaputa pobre kami kat di min kabaalan na pagadalan ti anak mi. No awan ni Rashid akabsat ko. Apay, ada pangalaan nyo iti pagbayad yo? Manang, ikapsot mo kumamot at ipanagsasaom. Ama numangag dagiti kaaruba. Awan bibiyang ko. Di uray pa'y mangagda. Anya pa'y lang amin ti pagbainam. Katpudnumat, saan ka di, Laura? Di ta kayo manlangan. Hello, anak. Nanang,
masapulak man ti kwarta pag-enroll ko. Kasta ka di anak. Mabitlaan. Kasaom ni tatang mo. Hello, anak. Pasensya kan. Awan kwartami kan ni nanang mo. Isu ano mabalin? Uray saan ka pa yung aginroll ita? Tatang, may salangan atawan, agturpusakon. Di kay ka di masayangan? Anak, Tatang, sana mabalin nga agsardengag. Amuyo day ta. sige anak ko. Taipadas ko mananti umutang ka ni Antem Marta. Manang Marta, ada ka kadidita? Anya day jay, Rashid. Manang, mabalin ka No didi. utang manan ti umay mo ibaga. Awan ti maipautang ko. Uray 5,000 laeng manang. Di mo ka di nangag, Rashid. Masapol ka di pay lang nga ulitat ti imbagak itay, ha? Awan maipautang ko. Bakit? Saan nakapinautangan ni Manang Marta? Kasano ngayon ti panagadal ti anak ta. 3,000 laang ti urnong ko dito eh. Uray siya, bakit? Manulangan tinaurnong ko. Awagak ni Alan. Naimbag ni Alan. Tauray saan ta akap-kapin pautangan nak. Nakababain mo't bakit? Adun tinaitulong na kada tayo. Sana bale. Agsubalit tayon to inton makaturpos ni Alice, lakay. Man nakaawat ni Alan. Mamati ak amaawatan na ti sitwasyon tayo. Awagak ni Alan. Oh, anda ka gayamin, Laura. Umunag ka. Agyaman nak, Alan. Anya kaminin ti course ni Alice? Nursing. May salaangan atawan. Malpasan. Nabayag saan ko anakit kita di anak mo. Manula ti tawon na, idinao di anak kita. Wan nga Rod, Mars. Sana bale. Inton graduation na. Imbitaran kanto. Kayat kumanin Mars. Alaman to'y kwarta abulbuludem. Ang mga agur-uray di anak mo. Nanang, umadanin ti graduation mi. Umay kayon to kinitatang Da kayon to ti mangisab iti medal ko. Wan anak. Isuot yun to tay kapintasan akawis yung nanang. Nasken napintas kayon to. Wan anak ko. Ngam saan akon agumatang pa'y ti baro akawas ko. Diyay tulaangan inusar ko idi graduation mo ti high school. Umanay pa'y dayjay anak ko. Umanay ka di pa'y dayjay kada kayo, nanang. Uwan siguro Awan mat nga rod maigatang, anak. Sana bali, nanang. Tinapatag, makaumay kayo inton graduation ko. Uwan anak ko. Kana uwan gayam. Imbitarak ni uncle mo nga Alan. Dakkel tinaitulong na iti panagadal mo. Aywan, nabayag asaan ko nakikita ni Uncle Alan. Mailiwak matenkan ko Darasam lakay. Amang numala daw ta. Dagasan tapay ni Alan. Wan, bakit? Papanan nyo ka di. Apay akas tatikawasyo. Graduation ni Alice ita, Manang. Amang ano kayat mo ti sumurot? Itian niya aga po. Jak kayat ti sumurot. Mapan kami nga roden, Manang. Inkayon nagalas ta kawasyo. Kasladaan. Kan saan samot nalablabaan. Di kay lamabain? Ha? Manang. Anya ko matipagбainan mi. Daytoy laang akawas ti kabaalan mi. Saan mat amasapol abaro akawas ti usaran mi, Manang. Tinapatag. Ada maisuot mi. Nanang, tatang, agyaman may kayo. Eso ka din dahil ni Alice, Mars. Ay na, nagpintasan. Ni Uncle Alan mo't. Hoy, di nakawagan iti Alan. Kan saan nga uncle? Auntie Aliana. Kunam, Okay, Auntie Aliana. Ay na. Ala, husto daytan, Aliana. Umay kayo,
kayat kunti ang tugaw. Mala, intayo nga rudes. Anak, Nanang, apay nagsangsangit kayo. ni uncle mo nga Alan. Apay, anya tinapasamakan ko na. Adda ka no cancer ni uncle mo, anak. Anya, sana pod na day tanana. Namabalin. Agawid ka kuma, anak ko. Alice, awanon ni uncle mo nga Alan. Apay adi yung bagbaga kastigaya man ti kasasaan ni Uncle Alan. Hindi pa'y gayam nga da sakit ni uncle mo. Ngam nabaybayan na mo't anak ko. Apay agasto'y tinapasamag. Apay pinanawan na tayo ni Uncle Alan. Iso tigas sa tikabsat ko. Awan maramidan tayo. Di na kaya't ngagliday tayo. Iso nga oray na sakit. Ikarigatan tayo ti ag-move on. Uwan, Uncle. Narigat man nga klunan. Ngam awan ti maramidan tayo. Nakasaysayaat kada kami ni Alan. Nagsakit unay kada kami daytoy nga ipupusay na. Imbilang mi kaspud no akabsat ni Alan, Mr. Lonely. Isu ana sakit unay kada kami, ti pannakatay na. Kalpasan ti tabon na, nagsublimatan ni Alice iti pagpapaayan na nga ospital. May san atawan tinapalabas, sipod na tay ni Alan. Nga maging gaita, makarikna aklat ta iti sakit, ket agtedted tiluak tunggal malagip ko ni Alan. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Laura. Pagayam Laura, nasakit ti ipupusay ni Alan. Ngem awan maaramidan tayo, tanagpatingga ditan tibiyag na. Ket pudno, saan na mapukaw iti lagip mo ni Alan, gapu iti kinaimbag na apagayam kada kayo. Ket kas pang supapak yo kenkwana, ituloy yo, ti kinasaya at yo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatulon. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Laura, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.